ngasi phongkiba toan toan ba manipuri sifong sing ama sum thokiba thodo wathok sing digi maru oibe I boxing khongacharaga manipur top channel gi meke digi mayam da share tawzigi ahanbada laibak sigoiba covid-19 update mayam da thamzigi inau no ba hokiba pung kun gi mari da india gi oina thengna khiba covid-19 positive oibigi miyoi masing si mayam la ahum ga lising humpuga taruka sama ga humpuga mathoini kharadi hanthare adukanda apun ba miyoi masing si tharaga apun ba nahan khiba miyoi masing si crore aniga lakh kunga taruka lising humpuga ni thoiga songago humdraga manga sore haina union health ministry gi data amana ngasini toka ba numita uli amasum miyoi sian khiba miyoi masing si ngasi lising humga satre ka yengkhai ga mari ni adu apun bo oina sian khiba miyoi masing sina lakh aniga lising fu taruka samaga taraga tarukni ngasi gi pung nipon poki oiba update ta mayam ayuki amasum state tara sigi manung sida maharashtra karnataka amasum delhi yauna nongmara thengnariba covid-19 gi case singsida hadi miyoi la ahum ga lising humpu taruka samaga humpu ga matoi nari bisida makoi gi 73.91% yauri bisimam register tawri bisi nongmada covid-19 na bisida amasum makasa tajarak poina tokpo maruiba paukhra ga mayam da thamjagi mayam lai phuktaminasi makasa tharak poina tokpo maruiba paukhra namuk saba lusindribi school bara onthoramle haukiba sai english singani ga taraga ni thoidagi taraga humdoi budget yawba aduga english singani ga taraga mari dagina taraga manga dagi saba haukiba primary school taruk amadi upper primary school ama pun school taret asi saba loisindana ahanba installment laukthokraba school singasi ngasi phawba loisindana leiramba thengnabada MSF na akan mamongda yaningdaba phongdorakli MSF district committee Jiribamgi president Atom Rajiv Maitaina thadorokwa video clip amana hairibadi MSF district committee Jiribamna larik ningthina tamsi haba campaign gi saru ama oina Jiribamda lariba school sing chatuna yengsiluba matamda school sing asi saba loiramdaba thingnarakibane school taret adudi Singdong Lekai primary school Rashidpur Gawakhal Ningthembam part 2 Golakhal Wakhal amadi Sapuk Phai primary school ni aduga upper primary school aduna Bakhal UPS ni amasum saba lusindana leiramliba school singasi lanai miyoi kyana inkol question ba yum onthokpa bara sandokpa amadi sangol onthokpana singba tawduna leiramle masi mari lenaba authority singi khut yaurabra haibigi singnaba lei haina su phungdorakli maram aduna education minister amadi mari lenabana athuba matamna mi yengsangbi yu haina su pawsin makhatana phungdorakli makasa tharakpoina topa maruiba pawkhra namu phajin khibasing condition amata yauduna athubra thadokpiyu kabru lefamlenda salagi phiral segairami matangna social media ra thagalubuga mari leinana police na phajin khiba miyoi sing condition amata yauduna athuba matamda thadokpira o haina rising sun club thongju waikhom khongnang kanchipurna serol amada taingak ta appeal torokli social media Facebook ta ipa ipu gi senglaba kabru lefamlenda yungba salai taret ki phiral banner sing yeikhai thugaiba thoalmaga mari leinana video ama post tawri haibigi marala Rising Sun Club ki hangi General Secretary Oiramba amadi hauji su club asigi sakwa thorang sanakhona bigi thoram kayada asawa thodang no ripo okram Amarjit Allies thoi thongju wai khongnang amadi Lisam Bezo Rice Thaubal Hauka maning lekai ani bo haukiba me manga amadi tarukta Manipur Police na phajin kibani maitai mitai ekhoi gi ipa ipu gi senglaba laifam len amabo sengna thamjaningba amadi mafam asida makhal amatagi yaikhai thingaiba thooningdabadagi samna tawhiba post asina thoidokna atopa kanglup singi sentiment sogoningbagi wakhalon da tawkhiba natabana mari lenaba pumbana makhal amatagi condition thamdana makhoi anibo athuba matamda thadopira o haina club asina su makhathana phongdorakli makasa tharakpoina manipur gi wangbara thokpa maruiba pawkhara Laos ta hanboina covid-19 dagi mi sikre Laugi health ministry na leba asida hanboina miyo ama covid-19 dagi sikre haina numaijing numita phungdokre sikhiba miyo edu April 13 dagi Laugi konong BN10 da covid-19 gi akhanaba hospital da layengduna lakpa masagi sai yankhai gumdoi surabi amani haina Laugi health ministry gi makhada leba Department of Communicable Disease Control gi deputy director general Lechamai Tongkham Sauna Numaijing Numita BN10 da press conference amada phongdoki
लाओसता हौकिबा पुंग कुनगे मरी मनुंग कोविड-19 नाबा मियोय अनौबा हुमफुगा मपन हेंगलक्तुना लेबा असिदा लाइना असिना नाबा मिगी मसिंग पुना लिसिंग अमगा सहुमगा नि सुरे हाइना लाचमाइना फोंदोखी अमसुम लेबाक्सिदा पुना मियोय सनिगा कुंथ्रागा निथोय कोविड-19 नाबा फदुना हॉस्पिटल सिंगदगी हनख्रे लाओसता ममांगसै मार्च कुनगे मरीदा कोविड-19 नाबा नि अहानबो ओइना थेंगनखी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली मखासे थरक पोइन अतोप मरुइबा पाउ खरन मु कोविड न मपुरोइबा सिखिबगी मतुंग नुपी अमा मथंदा सिजखरे मध्य प्रदेश की इदोर कोविड-19 मरम ओइदुना सिखिबगी मतुंग सयु हुमद्रागा तरेरम सुरबी नुपी अमा मसा मथंदा सिजखरे हाइना पुलिस न ngasi फोंदोखरे पुलिस की ऑफिशियल अमना फोंदोरपगी मतुंग इना सही निपुकोमदोइरम सुरबा मा की मपुरोइबा सिखिबा पुंग खरगी मतुंग नुपी अदु इदोर लेबा प्राइवेट हॉस्पिटल अमगी मंगा सुब मथोलदगी सोंगथदुना सिजखिबने ऑफिशियल दुना हाकी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा थेंगनखिबदगी मतुंग माकी मपुरोइबदु हौकिबे अप्रैल कुनगा मरीदा हॉस्पिटल दु एडमिट तौखिबने माकी मपुरोइबा लैखिदबगी पाउ फंगबदगी माक मथवाई नुआइतबदगी माक मथंदा सिजखिबनी हाइना फोंदोक्लदुना ऑफिशियल दुना हाकी थौदो असिगी मतांगना पुलिसना केस अमा लखोटले हाइनासु पाउ मना मखाताना फोंदोरक्ली लोशिलकपोइना तोप मरुइबा पाउ खरनमु कोरोना की केस हेंगलकपदगी पुदुचेरीदा लॉकडाउन थमजिनख्रे कोविड-19 वायरस की केस हेंगलकप उबा फंगबगा लोइनना टेरिटोरियल गवर्नमेंटना यूनियन टेरिटोरी असिदा हयेंग मे 10 दगी सयोल अमा लॉकडाउन थमजिनख्रे हिरामसिगी मतांगना सेक्रेटरी रिलीफ अमसुम रिहेबिलिटेशन अशोक कुमार नंगसी ऑर्डर अमा थोखरे कुमार ना हाकी लॉकडाउन असी यूनियन टेरिटोरी असिदा हानदगी नुमिदांग पुंग 10 दगी अयुक पुंग 5 फावबा थमलिबा कर्फ्यू की मथक्तनी अमसुम यूनियन टेरिटोरी असिना कोविड-19 वायरस की केसिंग हेंगलक लेप्तबदगी लॉकडाउन थमजिननबगी वारेप असी लौबनी हाइना मागनसु फोंदोरक्ली मागना हाकी लॉकडाउन असी मे 10 गी अहिंग नोंग्याइदगी हौरगा मे 10 गी मरी फाव सयोल अनि सनगनी लॉकडाउन थमलिंगे मनुंग समुद्र खोंगबाल सिंग पार्क सिंग मसुम गार्डन सिंग थिंगबगो लोइनना लाइंग लाइसोनग मरी लेनब मफम पुनमक्सु थिंगनी हाइना मागना फोंदोरक्ली अमसुम पावर सर्विस वाटर सप्लाई अमसुम पेट्रोल पंप सिंगी मौसागम थबक तौगनी हाइना फोंदोक्लदुना महाकना हाकी बैंक सिंगना नुमिजुंग बपुंग 12 फावबा थबक तौगनी अमसुम हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा अयाबा पीबसिंग अमसुम एसेंशियल सर्विस ता लैबसिंग नतना अतै मियोइसिंग युमदगी सथोक्तना लैगदबनी हाइनासु सेक्रेटरीना फोंदोरक्ली लॉकडाउन की रूल थुगाइबसिंगी मथक्ता अकन मथबक लौखटकनी हाइबा वाफमसु ऑर्डर अदुदा पल्ली अमरमदा हेल्थ ऑफिशियल सिंगना फोंदोकपगी मतुंग इना हौकिबा पुंग कुनगे मरीसिदा अनौबा केस 1703 थेंगनबगा लोइनना पुदुचेरीदा कोविड-19 की केस 10 गा सुपनगी 10 तरु यौरे हाइरिबा मतम सिगी मनुंगदा मियोय 10 मापन मखा ताना सिखिबगा लोइनना यूनियन टेरिटोरी असिदा हौजिक फावबदा लाइना असिना मरम ओइदुना सिखिबा मिसिंगना समापनगा 19 मापन सुरे हाइना ऑफिशियल सिंगदुना मखा ताना फोंदोरक्ली हाइना पाउसना मखा ताना फोंदोरक्ली पाउस लुसिलकपोइना तेंतकना मरुइबा पाउंग खतंग म्याम शेयर तौजरमगे एजुकेशन एस की कमिश्नर टी रंजित ना हाइदी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 11 अमसुम 12 की परीक्षा सिंग तोलगा प्रमोशन पीबगी वाफम लैति अमसुम हिरम असिगी मतांगना ससिनबा सेरोल अमा सोशल मीडिया रा थादोकलिबा असिदा सेनरिबसिंग गी मथक्ता एफआईआर लखोतुना मतिक चाब दंदी पीरगनी हाइनिसु पाव अमना मखाताना फोंदोरगली दु म्या हुजुकुनदि पाउस मतांग स लुसिनजरगे दुगो पाथोकसैब सुखिबा लांखिबा के यावरसि म्याम नंगा पीगने अदुगो अनौबि पाउसिंग म्याम तोइना अपडेट पीजरकी शेयर मतांग सैदा काइनारसिन।